Central Lairam long line the Lairam Times mininan kut kanin tlai na Thawngthanhnak ruk Vaute Zarhhnihnak Thawngthanhnak kan nei lai cha adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na Thawngthanhnak tu mangben sung Falam pengka do na ka ra sang zanhi leng an thi leya anungin som le leng tlai an si Islairam Falam peng thali chung ka do na ka ra sang zanhi leng an thi I anungin som le leng tlai an si tia thei asi Thawngthanhnak kulinga sik par thok khan waibula le Falam tai ngen le Falam lam in a thok mi ra sang tha jang thong khat song chu chin siam tlai na he ka do na ka ra sang zanhi leng an thi leya ra sang zanhi som nga leng hliam tor an umi anungin som li leng tlai an si Thawngthanhnak kulinga sik parin Thawngthanhnak kule ruk no hong tiang ka do na ka CNA CBDF CDF na minung som li nak tlom lo an nun nak liami minung za leng ni hlia man tor hi ka do na ka ra sang ni chung le ka do na vai thong ni le zanga leng an to hi chunga lai mi za pi in siang in biakin si in na som ruk nak tlom lo aroki khosom thum srong ram tanga an jam na Mizorami azami zong kan out na lai te sian eral boy Solomon ni chim tu liao chin ram hun khata ral kap tla ding in an rot na ti mi au noa chin lung media he bero na ka si ral boy pu Solomon thang ding ni chun azami na hi leiba an ngei Mizoram I azami zong kan out na lai te Thawngthanhnak kule ruk Vaute hlei nia achim Chinland government ni bekhia mi kho kip in ral kap lak ding ti mi an kalpi choma mi cheu kha churam cha ka pe lai ti in alut mi an lewa cheu kha chu no le pani an jam ter na cha ral kap tha jang an ichap kho lai mo chun hipol hita shem nak pek an selai mo tia behal na kan towa CNA ral boy Solomon thangding ni chun azami le rian chuan adu lo mi chungkhar na chu ram thattika sangkhatte ya kan chia te na lai copy asi chun copy ya khote asi chun khote ya hinha chung hi mi phun cha a ram cha a chuan du loi azami mi phunan si tia signboard kan tar lai I an chan chung an lai Mizorama aphan chian an tam ko lai kei ka thei ninga India I lamrian chuan mi na hi India Zarhhnihnak to liawa Zarhhnihnak to adu lo mi phun an si an rian chuan mi khi in saklelam chuan long asikau hi azami na chungkhar riana chuan du lo mi ze men atel du lo mi chu sangkhat kan pek te nalai hin hai hi an sangmina mi phun leram cha chuan adu lo mi sangti an silai azami hi leiba an ngei pengko an chan chungral kap chuan nga lo kumthum kha an chuan ko lai Mizoram za mi zong kan au di nalai an ma te in ara mi zong an te achim CDF Hakha ni mitlung kal fung in tuk mi konga fian terna kan to Chinland Defense Force Hakha ni atlung kal mi mino hlei thum voi ni chiao le mino pathum voi khat chiao fung in an tuk mi na konga kap ni in ton na kan ngei phung ning lo in fung in kan in tuk na cha kan pal kan ngai thiamo tia nol na kan to na atwar tu le ni malema karlaka hiban tuk achan chu kan nge chianga ngai maile rin nak le midang ni anton ve nak nga lo tuwa changkau se lo te akan le kutlei nak le thla chamtri nak he rem de nak ser asi chang tia fianter na kan tuwa Chinland Defense Force Hakha ni chun Thawngthanhnak kule ruk Vaute ni saria CDF Hakha check gate hun khata gate ngak tu ni atlung kal mi mino hlei thum voi ni chiao le mino pathum voi khat chiao fungin antuk mi na konga kap ni in ton na kan ngei phung ning lo in fungin kanin tuk na cha kan pal kan ngai thiamo tia nol na kan to na atwar to le ni malema karlaka hiban tuk achan chu kan ngai achia ngai malaya rin nak le midang ni anton ve nak nga lo tuwa changkau se lo tia kan le kutlei nak le thla chamtri nak rem de nak ser asi chang CDF Hakha chu ramlami phunluat nak cha adir mi asi mizapi ni an kan upati an kan dir kam kho nak nga mizapi kan upat nalai te phung zong kan chial chu cha phung ning loin kan to mi au ma chun mizapi ni ra chate in dot na khe kan chimleng mangu ramlami phunluat nak cha a changchi na usi tia Vaute hlenia an than Sangau Division Revenue and Settlement Officer chu Senior Revenue and Settlement Officer Land Revenue and Settlement Department ni cha ape
Thawngthanhnak kuleruk Vaute ni ko a Revenue and Settlement Officer Sangau Division Su Senior Revenue and Settlement Officer Land Revenue and Settlement Department Longtlai ni so khus notice pay Pu a Zarhhnihnak Senior Revenue and Settlement Officer Land Revenue and Settlement Department Longtlai ni chun Sangau ram chunga phungkal in refugee ral jam sena trade license na pek ti kan thai he hit the Laiholh Autonomous District Trending Regulation Rules Thawngthanhnak pali phungbuar na kachi chucha ara jamsina license na pek mi vial tela chanding in le zaironga phunglowin license na pek na arwang chachial in na chimfian ding le nangma shim muilang in pu a Zarhhnihnak Senior Revenue and Settlement Officer Land Revenue and Settlement Department Longtlai sina zarkhat chunga report peding in thai terana si chankya mi chunga nai chimfian lo chun phungban tukin action la kasilai zaibiaman chimrel kho asilai lo tia pu a Zarhhnihnak Senior Revenue and Settlement Officer Land Revenue and Settlement Department Longtlai ni cha ape Longtlai ji peng ni copy chunga ngal lo mi an tam tia chim Thawngthanhnak kuleruk Vaute leikhat chon sumilam pasha a District Level Committee on Fire Prevention Longtlai Torrel mi awareness program on fire prevention chu video hall sangawa to asi Longtlai ji pengle chairman District Level Committee on Fire Prevention simi pu donira rasangani aman pina leya pu HCL inkima EFNCC le adang LADC ni khwalyanin aman pina Longtlai ji pengni ramdang mi kongkaw chimin harsat nak tong min ha hi cha te in tuak ta na her kopi chunga a housing hal lo an tam tuk atu te in kan tuak tanin malaka silo chun maileya boinak ngan a khaw District Administration le LADC le ni ma anlak leng mangkaw foreigner lut le chuak le chole na kongkawa sia district he ibomin standard operating procedure to chwa ma si Hihikal pizza wasilai te achim LADC ya CEM le EM ni antleiding mirian than Thawngthanhnak kuleruk Vaute ni ko a Laiholh Autonomous District Council LADC ya Chief Executive Member CEM le Executive Member EM hani antleiding mirian pu kelal thanjara Executive Secretary LADC ni athan LADC ya Congress le MNF ibomin chawza sermia CEM le EM ni antleiding mirian na chu pu silal somzwala Chief Executive Member atlai mi General Administration and Control Department Finance and Account Department Planning and Program Implementation Department Public Works Department Law and Judicial Department pu sang hulian molchin Deputy Chief Executive Member atlai mi Education Department Primary School including LADC, BSE, AHM VT Department Parliamentary Affairs pu lalza chinza Executive Member Local Administration Department Art and Culture Department Urban Development and Poverty Alleviation Department pu laro puya chinza Executive Member Land Revenue and Settlement Department Information and Public Relations Department Information and Communication Technology Department pu si rang chianga Executive Member Agriculture Department Horticulture Department Sport and Youth Services Department Minor Education Department Disaster Management and Rehabilitation Department pu JB Van Hoy Executive Member Rural Development Department Transport Department Sanitation Department pu HCL Thawngthanhnak Executive Member Public Health Engineering Department Digestion Department Fisheries Department Sericulture Department pu H. Valnarchan Puya Executive Member Education Department Middle School including Adult Education Laita and Hindi Propagation Wing England Otherwise Department pu HCL Inkima Executive Member Environment Forest and Climate Change Department Land Resources Soil and Water Conservation Department pu Sukriti Chakma Executive Member Social Welfare Department Industry Department Corporation Department na ansi chun pu MC lalbiakliana Vice Chairman Planning and Development Board LADC ni Chief Executive Member chu
Planning and Program Implementation Department Public Works Department and Law and Judicial Department rian abom lai Henry Lalming wana longklai chu Chief Minister Chonglopnak pe kasi Myanmar ram Rakhine State in India ram Mizoram State longklaya choletin aphami na tangka philmi pe tu pu Henry Lalming wana chu Chief Minister Chonglopnak trophy le certificate leia tangka fangsing khat an pe Thawngthanhnak ruk Vaute Laiholh Thawngthanhnak aizola mwali to naka Henry Lalming wana hi Mizoram Chief Minister ni Chonglopnak le trophy le certificate leia tangka fangsing khat ape pu Henry ni hin aliam chia Thawngthanhnak lenga purlai kwa zan sui milam pakwa a longtlai bazarin Husop Hotel Assam Rifles Kemponga Rakhine cholet atha na Rakhine cholet ni autorikshaw a beknak chung a tangka fangsing lenga leng chu apil angai tole hotel ngai to na longre theile van sangin an umliawa autorikshaw driver Henry Lalming wana longtlai chini chun a passenger ni apil mi chu hotel a kirin anei to pa sina arak pek chan Mizoram Chief Minister ni Arakan Army he kan ichon peng leya harna cancel na khatya chim Mizoram Chief Minister Pulal du Omani Kaladan Multimodal Transport Project KMMTTP in Cholet Nakpak Pi in Kalpi asi hi chawza theipi mi asilo to kho mi ngai umri lo te achim Thawngthanhnak ruk Vaute leikhata House Leader Chief Minister Pulal du Omani chun KMMTTP road nakram chu Myanmar chawza ni auklo Arakan Army no ngai nak tanga Arakan Army he zong a herning in kan ichon harsat na ka ni na zong cancel na khatpeng te achim chun ape ri mi chu Arakan Army zong ni KMMTTP road chu an nga hlangai KMMTTP on asi chun Mizoram anhar swan ngai lai cha a itim chia dingin longlei waste bial to pu Tilal himpuya chairman tanga impact study team andir te achim tuliao KMTTP cholet nakpak pi in kalpi mi hi phunglam tanga tua mi asilo chawza zongni athai pi lo chuban tukchun land custom station LCS a cha a impact study report to asilan chu to kho mi a umri lo te achim phone Mizoram Chief Minister ni chun Myanmar ramin KMTTP lampi zulin longtlaya milut antam tuk hi kan tuak ngai ko milut tam tuk kham ding in longtlai DC SP Assam Rifles le BSF na leya NGO ibomin asi kho chung zuwa masilai te achim khavel kha tu tan thong kan than mi chu siri lai zau tu le ngai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kanitong chan te na lai